Kathmaktin hapadang Menteri Rangba Barim Kajela, Dr. Mukul Sangma, bat usembut Menteri Rangba Bamenta, bak Prestun Tensong, kalaya pitang haduk mentah. Nakaliang ubak Prestun, ulakan thok kelaru, dakabaong, bahaka sarkar baladap, Dr. Mukul Upoi Trey tangkasan sengi hakashi benai, bat Om Jutip Satya Shano Uja. Nadu arja katlai, adu arja katnyok. Den ba Dr. Mukul sama udrop yana badia ubak sengobah. Kita ke bau beni, uang baik ba Prestun kam tame ju kam don office. Dan lengan aku akan ongkoi. Nadu arja katlai, adu arja katnyok. Apa tu kau belum Chief Minister Dr. Mukul. Ngada kan mau bahas office aten hak sebenarnya saya kat sah pesan sini. The rest unjudan. Natan one office usai wan hadin kasan dari uji janit. Hadin ba ongo awai trek lawai office usdaman wan trek. Dan nado gitu kipuan mau pindah kalai kibapun bahas kipurlok MLA jenis apa kipuan. Piong nak kalian tak kasih jantian piong nanti baru. Bursing kisahwan penduduknya. Kikam di bawah staf nomor kepulauan kembali bun kikam. Dan dari habis kami sebundu. Nombor tu kabakam isu nomor pikum ulida. Abak ubah ban kumunang yalam oleh Chief Minister. Bursing Indonesia abak mut balik jilek. Lah kumnuruk kudai kabat pentip langi kikolik. Pek nama ngahap dan meeting syatan, malik syatan. Syatan regon sin janu nulung jubutik. Nobody knows senu jak senu lek. Uleh cederi dah, uleh cebar juga ring dia dah di ini. Dan lain long balik nampak hebat di bulan tan ya kata. Dan lain cai bahwa pemi mana ni, uang bawa terus tu long so irresponsible. Dan lain ngan suatu EP, ngan lagi ajar lain, maka job nukam mengadon nak ministry, mengilong minister. Nak kapor sekapor. The most irresponsible chief minister. Jom kami gelang nak try dia Dr. Mukul sama. Ubang dala dia ngasih hope ngayi ngelap. Leki chief minister mau. Nadu kapor jom ubah lapang. Nata wat ubah jidir mai ulong siporu. Hadir natu wan biang ubah lapang. Kini kita ki leader berkiklik. Aba don kanu ka meeting. Dan don kanu ketingkat kam kian meli bunsin kilong available na kawai keski cakap keski but habe kilejing lecu kila ada air pakar advance program tiba hakata keski ngalek setang lah kalau hapok pas dia ni lah belum bisa baca pasti dan ada bejing kena jong Dr. Mukul sama keculong personal yang hakata kelekit le kumong ongepi ngatrai lah dengan along kumtal ngam try bang itang ya job election. Dan lagi job election jungi tolong baik iyo position yang nampai ba. Batru ka percaya ngat try ka witness ke yo ibha ya kajing long sincere jungi ban sekri na kamenta kajing victim dia untuk berjalan itu ya. Kamut ban ong ba kan kasyong haka haunong yalam pusip kita ya. Kasyong artat akajing try sitom kilo kalemeli. Tengah aku ulo kali beli, ngahapan trisitom, ngakuakan warna ikaroi kapa. They does not mean bahai mukul. Kamu semua mungkin di developmental program itu apa kapan selapan sisi. Ya kan ni kemu ngapi ngam keno lani ngam ba le umukul sama mawe. Kan ni le mengini keserta. Abing le kamu kasyong lu hapa jingbut din jongki lu kali beli. Ya kanunu karoi apa? Piong kesurok, piong nadong sedang. Denang adau ngangamnet ban ong ba untuk Mukul sama ai bun ya karoi apa? Ladung ai bun ya karoi apa? Kumno kalau belum ada di pusla. Beliau khasnya musim syar, hakaru hilis. Ngangam dei ban ong bandon kata kecil, hangno kadon kata kecil. Ngam yo i bandon bun. De nrai ngau pi kasyong ke ji tresidom dia don rupu mot ke mali rupu tuli ke konsensi ngang pe bala hong no di konsensi la ki jong ki mali la ki jong ki bud de dia tresidom nang bar mara ya apa ni karoi papa
ala ijong posisi bat balada karoi kapat posisi kamu mudah hendak kejelas ni karoi kapat papu papin pak ikena bata idon